mi panau pangte tui chun chua khur thuk taka tlapal ta chu nili chung zet chan chua na ngor taka tho ani nuwa lak chua ni in anun na ero chan thei ani talo mi panau pang lanat om tak kumnga upa Ryan chu thole ni liam ta khan Morocco an chen na Igran village northern province of Chef Chao ena tui chun chua tla in lei hnuai metar som thum pani fit za panga vele thu ka atanga apa in tui chun chua hi repair na atho lain achet swal pal nia tarlan ani Morocco rescue workers te chuan mi panau pang chan chuak tur hian thei to pan chua thole ni chang khan chan chua na hi tho chan nga lani atlak na hi athuk em wangin duang po in an chan chua na hi an thok chak hlei theilowa tui chun chom na tlang panga changin lei lai ani a leimin le lungtum lian pui pui kara film khur takat chet an lak nuwa nili chung zet no pangla chuak tur hian an tha le zung an seng ani Ryan hi leihnuaya hian nungdamin ala ngei ti an finfia adin mun chiang tak ero an shimai theilo ninga ni khan rescuers te chuan oxygen le tuite shui mangin an petha a atlak na hi azim em awangin malak zung thei po anilo van duana thlen na hmuna hian topographical engineering a expert te po ko hialani a Moroccan authorities le firefighters ten thei to pan so a bulldozer ba ka manrodang mangten leihi lai ani ama ero chu leite hi an ngelo em awangin amin thut pal mayang ti a hlawom chin le a cholai lok le ri in ra man na tharnen an chun zom vele chin mi panau pangshing tonu wasima po afapadin munawang hian shiom takin huna mangmeka kafapa hi khwar tui chun chu achang nungdama aron chwale theinan pathian hne na chongcha yin kadilani ti in local television station chu em hne na ashil Ryan lak chwa huna boipui turin medical staff te baka damdo ina chwaina tur helicopter thlengin in pe fel sa vekin anom na mun chawa anom to a Moroccan government chuan mi panau pang nungdama la chuak tur hian an thei top tak meu an chwa ti an soibok khovelin mi panau pang little Ryan chan chwa na hi beise na sang tak nen a thlir meka #SaveRyan chu social media lama alar zui hlebok twal chung mi puitam takte chu chan chwa na thona hmuna chuan an pung khoma lalpa aro pui bereti in mi panau pang Ryan chu dam taka anlak chwa le theinan an chongchai rual hial bukani ma se pathianin an be se ang ero a thlentir talo ani ange nili chung zet nungdama lak chwa tuma an be hnu ani nga na Ryan chu tuikhur thuk takata thi in an la chuak ta ani he chiat na le van noina rap thlak tak mai thlenga hian king Mohammed 6 po in Ryan nu le pa te hne na hian torpuina thuwa thonti TV network M2 chuan atar langani Ryan thi na hian Morocco ramai nilo khovel pum angor nging tak mewa mun shanga omte chuan Ryan an laina thu le anu le pa te an torpui thu an soi cham chi ani khothlang rama milar nu pazinga hu hang nei na ber ti ngam Justin Bieber le Hailey Bieber te hi anin ne changin kumfe ave to a ma se tun thlengin fa an la nei lo an ma ni ngai sang tu fence te chuan chanchin lom ombe sein an bengkhon renga ama ero chu Bieber te nu pa hian fanei an la ril ruk lo hle ti ama Hailey berin aron puang Hailey hi WSJ magazine a in lana heta hian an nu pa in kar chung chang chen khat soinualin kumin sang ni somni pani chung hian an nu pa chuan fanei tumna an nei lem lo ti asoi Hailey chuan fanei ma in thil ti tur le ma chhop sa ala neya fanei chu a man mo thak ri lo tin akum ala no pang shim boka kum somni panga chau ala ni ti in ala no pan tak zet hu soin kum ni nuwa chuan kan tumang ati du chau Hailey chuan midang te thil thlir dan asoya ama sabera mangai na andot le in ne na le apathum na chuan nau te nei ani ti in Hailey chuan ole kasum don na konga kathil do zong te chungchang hi engtin nge ni ve ang ti in zo na azor le ta
naw nei wat chu thil poimo masabera angai lawani tin heli hian community resolution thar aron puchhuak boka atim te hnena amimal chungchang emo apasal Justin nen anu pakar thila interview nei to lo turin ati chanchin thedar chin media te chu tenom tak ani thule thil te tham tak po an soi punlun vak china chutiang chu nuam anti zong ani tho soibuk September sang ni sompriata Justin Bieber nen ani nei changkhan Hailey Bieber hi fans le media te na chat ber pol ani a Hailey hian athu soi hi abo zui ani nga chuan apasal Justin nen an chungchang thuthar hi shat tur akhat phar to mai theni thufing pakhatin lekhabu po akom tom na achang ringotin te su tia alo soi ang dewin mi hi an pon lamlan dan changota te tur an lo nilo hetiang deuh chia hi tumukur Karnataka a Mahindra Showroom a thlenga Ramanapalya Tamukuru districta Tamakuru districta chuan lo nei tu pakhat Kempegoda RL chu achian tenen lirthei chale nal tak leitumin showroom a antei lut ve a chutia an lirthei leitur an thle kwalai chuan showroom ngak tu sales executive lam chuan anni thian ho chu an landa na changa an lo enwang wang nu in lirthei changkang tak leithei mel pu in an shilawa an lo dong song chadu lawa an na tho musit zong in zak takin an lo siam zui Kempe goda chuan asoidanin sales executive hian cheng som pai mel pu an put lo thua shila alo chan dan chuan aril ro atinat ema wangin alung oi lo hlebok showroom chwa sanin minute som thum nuwa awakir le a kar leina mantur cheng noi som jet chu awakeng tel tapokani akar du zong chu bukin arang lama deliver turin ati ngal bok showroom ngak tu te po chu an be sei lo lutuka lo nei tu in kar leina tur sum tam tham tak aron keng ta chu mak anti in an zak zok hle anuwa Mahindra te chuan Karnataka lo nei tu pa hena hian a bolero leitur chu deliverin anwa hlan zuita ani staff te che dan moilo tak hi adar nuwa mitam takin Mahindra lam te chu an dem hle a Mahindra group chuan he thil thleng hi chui zui an tum thu le achul anga malak an tum thu an puang zui bokani tin lo nei tu pa Mr. Kempe goda laka hian ngai dam an dil bok Mahindra group chairperson Anan Mahindra me upo thil thlenga hian aron tong chuak ve hial nge nge ni meichia to phot chuan thlatin thi an nei china he hi thil te nom le thil chop anilawa mi pa ngai ni na zokani Spanish nu pakhat Barcelona a cheng mek Jasmine Alicia Carter kumsom thuma upa phe hi chuan a thlatin thi nei chu alo mang changkai khop mai a thi te hi the thang mai lovin a ina chu mai ba ka amaya te hnoin facial nan te amang chinya hetianga ati chan chu me chethi nei hi damdoi chatak pure medicine ani wang ni na soya ataksa le atharau shisel na atan a thathle thu asoi tlat pek me chetaksa achanga thi chuak chu nutrients ti na soibuka iron protein le stem cells akeng atibok hetia athi te a ina chang hian a shisel na po in ma ason ti asoya a mai vela a noi po in har sat na chu soilo avun chu a tha chho sot sot zok ati ama ba ka pasal po in alo mang ve hial chin bok ani ome michen khata changin athil ti chu a thlak tia soisel zui tu tam tak anom boka ama ero chu enga te vak ngai lem lo athi nei te chu ina tan le mai noya te aman mai ba ka lemzia nan te po alo mang telani Jasmine in me chethi nei chungchang hetiang taka afakhi mithiam zok dang te shilfia danien ero chuan a inkal hle thung chen khatan nupui pakhat po mo zo a har em lain ani ero hi chuan nupuya nana na chuan lungai na tur reng anei lo thai ta tu artist pakhat ongdam sorotia kau hian nupui pariat lai nein anupui tenen hian in pakhata an cheng tlang veka in hirong hau na le buana nei lovin hlim takin an khosa ho vek bok
anupui pariat te hian an pasal pakhat laka hian thik thu an pe chelem lo ani mela in ngei taka chengin an pasal ongdam sorot chu mi dua thiam le mangai nanga tak mi pa ani ti in an fakhial bok heti zata tam anupui te nena anin tondan hi oditi central 10 an tarlandan chuan sorot hian anupui masaber hi achan te inei na hmuna anin melshat nuwa anin kopa sorot hian anupui masaber hi achan te inei na hmuna anin melshat nu in anin kopa anuwa in hualin anin nei zuita ani anupui pahni na nen hian marketa anin tonga anupui pathum na nen hian damdo in achangin anin charbok adang apalina apangan le aparuk na te hi chu social media kaltlanga atonte ani anupui pasari na nen hian tempula anin charle a anupui pariat na ero anupui dang pali te nen pataya a cholan manna achangin anin charani sorot hian nupui dang ane du ana hian ama mahin thutluk na asyam vek bik lova anupui masaber ne na chuan midang nupuya shwailu tur hian aphalna anil thlabok anupui masaber nen hian fa pakhat an nei to a tuna hian anupui pahni ten nawan pai mek bok hlim tak le in lungrwal taka anupui pariate ati lung oi vek theina hi thilmak ve tak zong ani reng reng sorot hian nupui pathum nei belle sila chuan football team khat chu antling thei to don tina ani ril ruthiang hlim le tu poima soimel pulau mi panau pang kumnga le ka upa chu chemte avi hlumani a athi na chungchang hi chhuizui mek ani bok he thil rap thak tak thlen na hi Rs.10 conventry ani a hemi panau pang hi Mario Lazarica ni in popular rota an che na ina avi ani a ashing tunu chu afa pachunga thil thleng asiat nu in na satakina au chiam chiama atir lama phei chuan an chenom khowenga mi te po atishil hai hlum viawani an chen oma khosave pakhatin asoidanin mi panau pang nu Christina hi mangang takin arak na sale a kafapa tia awin chanpui tu tur zongin atlan kwal chiam chiama amu apiang te chu police te kauturin angyan chiam zelbok amero chu emergency service te anlo thlen ve me chuan mi panau pang Mario Lazarica hi chan thei ani to lo hetwal thana hian nu pakhat kumsomli pakomi chu police ten twal thatu ring hlelin thu zo fi atan an labok twal thatu nia an rin deu an shen bak chu rin hlel tur o midang tu ma an nei lo Mario Lazarica hi mi panau pang thoi le hlim thei takani a achunga thilrap thlak tak thleng hi anu le pati hian an tuar thiam lo viang bokani police te chuan he thubuat sai lai thleng hian twal thatu hi an la she theilova vi hlum nge ani ti chian turin postmortem result an ngak mek bokani kumte hi zong number mai an lo ti chin hi udupi pa gangadar ji kadekar achang hian achiang khop mai kum somruk paruko upa ani to a tuihle umangin golden book of world records sa aminga chuan kaitir gangadar ji kadekar hian akudle ke che theilova LAWRKHAWM ani chungin Arabian Sea kilometer thum le achan ve thui a hleu theya kilometer thum le achan ve hleu nan hian darkar nga le minute som thum panga hun a mangbok jingdar sari le minute som nga a hleu chanin chonudar khat le minute som ni panga atumram hi a thleng theiani akut le ke phuarni chunga heti kho pathui a hleu thei awang hian world record chiama tin akut ke te phuar ani khan dolphin tui hleu dan angin a hleu thu soibok ama hi ma chon transport department a athok china kumsom nga ani achangin tui hlewa hian bulchanin kumnau pangdeu tui tlahlum anom chin chu ave hlebok Jai Durga Swimming Club dinin kumnau pang zok te chu tui hleu azirtir china a training na hnuai hian zirlai sangkhat aya tam an ombokani Mr. Kadekar hian state le national level aquatic championship senior level a gold somthum pakhat silver som paruk le bronze pakwa a hui to bok nikum khan udupi district level Karnataka Rajyotsav award hlan ani nge bok papakhat chu ana thar zom turin mel sang ni don achung ko chom lai tinen an pen chuak ve a thawlwat wangin na azoma changa darkar ni nuwa ban le ani a
achunga thil thleng chu ala nep thiam lo hle Hamish Griffin chu Big 4 Holiday Park Strahan Tasmania manager tan lak lu ani a na chu darkar ni or athok man tia Big 4 Holiday Park ka anho tu ba ber chuan a thau em awangin a ban le ngalani na thar azom ni hian an boss chuan Hamish chu ari na ti hiam tur le sofason pui turin alo nge na ama Hamish Griffin soidanin Big 4 Holiday Park boss chuan na azom ma puin athalak a mu thua soya thau ma sela na zom thar turin kong a hon sak thawani atibok masi na thar chu achan ve ta chenga darkar ni aliam nuwa aban le tani hetianga Hamisha na achanga ban le ani na chan chu Big 4 Holiday Park boss chuan Hamish chu ashisel na chungchanga thodik tok lo soya puin afit lo ti chuan lamin aban le ngalani pathau Hamish chuan Holiday Park manager che dan le achunga athil ti dan chu ama zalen na human rights dan za saklo na ani atia dan shemi tero na zirchiangin ama la tu le ban tu reilo te chunga a boss laka hian thu boy siam sak atum me kani American pastor le anupui te chuan mi anglo mi pariat ngot mai anma ni du thlanna tel lovin an chena in hnuaya an local nana police ten nu patuak te chet dan an sha chwa vele Georgia Griffin pastor Curtis Kate Bankston kumsom nga pangami le anupui Sophia Sim Bankston kumsom nga paroko upate chu dan kala mi anglo te an shen bi awangin an manzui ta ani Police ten an mission te an chan chwa la hian pakhat phei chu a chau em awangin ni khoshelovin a omzui hialbo Pastor Curtis ve thung chuan dan lova an din an home one step of faith second chance chuan heng mi te hi a puar khom zo kani ti in engpoi ma an khoilo thu a soina sa hle tual chung thu nei tu te soidanin pastor le anupui te hi helai an chena huna hian kumsom pali chung chu an lo om to a anin hnuai mi anglo te an dana hmun hi kher homatan an man chin thu te po an lo shat pui vek bok Daily Mail in atarlan danin pastor le anupuin mi anglo damlo an dana kong khara cha billion zet an mu thuan soya nu patuak te hian an damlo shen mek te puina sum te baka an dam doi don tur thleng chuan an kuta an lo control veka poisa mu nan ang reng dewin chung an vo big en gol te chu an lo tok tar ti na ani mel hle heti lai hian tual chung ko shan mi pui te ve thung chuan pastor le anupui te hian engthil swal ma an ti lo thu an tar lang ve thung ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha ni le ri mai sela video dang ngai nom le bengwar thak jok nen kan lo ke le thuaenga min lo thlir sak le cheu donya tlang au channel lo thlir chen tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule